นิทาพาอากาศวานีกุหิมาอากูกีโปรแกรมอังไงบังอินอกิปันกิตไตทุพงาปังสีมินสิทโลอามาซานทุสูทุมะไกสตีดนินซังเลมิมซัดซูมกินเนหอจินพัดดิงาเซเตียแอดไวเซอร์มาทังยันทันินกูนันเนโคฮีดานอสิลมากิเฮลนาอามาโนซิงตอรนากัมเลกูหุยเลตุยกวยเฮลมาทิลบอลซเลทัเซนหอสุฮัดเซเดีย Principal Secretary ไวคิเกโตเซมานเงนันเนนิโคดิงดานพาดมาสังอาเหตุเทลัมสุสังนาเดียนาเกเลนิน IMD โตกิขดจบนันเนตาตุนทุโซลิงิน Agri Expo Dimapura North East Festival of Rice Masapen จานฮิจุน Agriculture Advisor มาทังยันทันฮอนโดนานปัดโดนาฮิตายกินาจุนมิลุนยันทันินซาสูกัมไกฮิจูเลวาอันเจโลหิงจัดนำกิมกิบุนะมุนปีขนากิเฮอหินาบานาNagaland Leland Ansang Zat Zaniwal Anizin Hecheho hi amun pu dung zuya ki tu ziwahin ama wang tu lai huile tui umdan aki hel he ta zin pule pa khanga kun hin kine hin kitu chang zat tampi hi mangtha de kon hai gam ta win chang limim apung the ho jong tu di to hlona huki hezin low ball lam ato kha jing ho kile do sa pai theidia thilki ball dan ho khel jep angai ten tai na ti Nini sung chil hadinga ki gong hi chi festival achun khot tim thil bol na technical lama ki hu khom na hole sa so gam kai zo se zaw nan kai hlang zong gonin au mu vetin thlut ki mu chun asezi Forest and Biodiversity Management Project FBMP Nagaland chunga zan hi to khom na sung chun Environment Forest and Climate Change Principal Secretary Y Khiketo Sema in Hohei dan ha ta ki hel zi le gam mang ki wa chai thu ho hin huile tui dan atong kha che jeng tan hi je a to gon ho le zapi pan la di dan ho su hat che angai tai tin ko na ne je aman thing phung phu na hi hen thing hlang le chule thil zat ki bol ho hi gam le go ven tha pu ma phat sau ta chi pi the ho tho do pat na mi pi te pan la na le abula kun ki hil thip di angai mong e na ti Hichi FBMP to agon hi district gu ma khusung som gup le li sung ho in pat do hi ta ven hi state sunga hui ki khel dan khol chil na le khuki hi dan phat ma sanga he tu theilam hat sa dingai to nan India Meteorological Department IMD to Higher Education Department in zan hi chun Directorate of Higher Education Kohima a Minister Temjen Imna along zaw na le alang tu a official ho zaw na in MOU khana soi anakai ta vin hi kinop tu na banga Center's Mission Mosam Scheme noya Center Government in Dimapur Government College muna X-band polarimetric Doppler weather radar khat su to ahin nei ta din ke seji State na changwal het na chi na to mun sem do theina lam entrepreneurship chule corporate social responsibility CSR ke elit benadin Krishi Directorate te to Aiden Noya Nagaland Skill and Entrepreneurship Development Mission in ki khot job dingin kinop to anei lon ta na hi hi che kinop to na chu Civil Secretariat Kohima azan hi chun Finance Commissioner Kesonyo Yome CEO Brian Lee chule CSR lubo hole emphasis le Titan Company akon thaleng ho zaw nan MOU khana soi kai na anachi hlai na hi hiche phat ma sangjep chun Krishi Directorate na thaleng ho to Finance Commissioner pun sangthima ki hulim khom na anane zuvina hi Akashvani kuhim a apet pe na program chi hla ho hi radio nei lo hon song na fonuwa News on Air app na ki download nawa hiche app ma kun na ngai thi zo hi chule thusu ho hi avela AIR News Kohima YouTube channel azong ngai do ki the hi Government hi hen private school hi zong lew simlai chapang Aadhaar card nei lo mana admission ada pi theilo diwa hetia school mo po ho Directorate of School Education in thupi het sa nei tan hi thupi hi phata le khauta azui a hi na te dia he chilama thune ho zong sei pi a ta ve
Sanggatan Srijan Abhiyan to kisam kaya Congress Party Nagaland na party akipu udano ki khel na umsa di adozen hi zani Congress Bhavan Kohima a Congress Seva Dala Chief Organizer Lalji Desain thusu mi hoza a ki khel na pu ludya to gon kini pi la a Nagaland hi state nga chan na hitan party su hat na dinga thla sam na lai bol hinglel chule bol dinga lom ho chunga ngai dan ho party na tong zo se a kun chom khom di lungtup kini he tin anase Nagaland Government Teachers Association NGTA noya ki khai zilkung sang ni le zan ni le som ko le thumhon asum san ho hi state non plan budget sunga zaw sa dinga thilthum anei zingo torona zani chun Directorate of School Education Office maya phat teplo ki phinna apan do ta ven hi het thei khat chu kum sang ni le som chule sang ni som le thum bech zilkung ho hi state cabinet khasu na a achi sa kum sang ni som ni le ni thlatun ni sim som ni le khana ko na chu state education bom sunga la lut na le hup tha anahi wa hitan hin la tu chana asum san ho hi center scheme noya kilha do jing na lai hi ji Indian Red Cross Society Nagaland State Branch 10 Red Cross Complex Kohima azan hi chun kum som li le li thinna anamanguvin kina chun General Secretary Akhale V Khamo in kumsung report pi do atolhonin State Branch hung ki phu do dan tu sim chule Red Cross ki mancha dan hole athil bol do ho se phung na anezin Minister P Paiwang Konekin State Branch Chairman ahina le anule apamina akho na tinaman cha dia thilong pu na gari khat atu do azong chu zapi ading in thlan do na ananezun nulun khamo in thilpha abol na chunga pi paiwang konek sang ta in anapa cha in achunga ki pa thu zong anasejin hi Lakit le First NWA Provisional Unit Championship ma azaw diu tolhona Phuchuri Wrestling Association PWN Meluri azan hi chun kibut kitet to go ma ki chu thip na kin gon masapen anagong do vin dakhoye sharu in champion anala na hi tuso khum khana din avelin tuso thumakai state nin changle mim zat chum ki ne ho chin phat di anga zetia advisor mathang yan thanin ko na nei khohi dan asilama ki khelna ama nozing tolhona gamle go huile tui koi khelama thil bol chule tasen na ho su hat che dia Principal Secretary Y Kigeto Seman nge na nei chule ni kho ding dan phat masanga he tu theilam su sang na dia Nagaland in IMD to ki khot zop na nei ta tu so hi chan chun aki chai tai tun TBAI Central Choir ho akon wa chaina laki sa nga zutin chom khat zole World NGO Day chunga holim na zong engai diwa hi